voin hi December ni som pakhat ania kan hrileng me ka wangin mi puite poin Christmas lam kan hoi hlei thei me ulo nin alanga hrileng hi khuwa kher turin mitinin ti thei kan nei thawa ni tina kan kho sakna kong hrang hranga te phim khur le zual turin kan in cha ani Rainbow Mizo channel thlir tu te chibai ule tuntum chu US in thanpui chungchanga atam thayang ber Mizo tong man kan tum zeldona thlir tu ten in hriat thiam lo khopa rem lo chungchunga Mizo tonga da hramero theilo chin aom thin ti milo hriat pui donia Fox News chuan US mainstream media ten ne tu zoka an puan vek tole an project to Joe Biden chu audio pakhat aput chuak lau mai ti an puanga civil right leader pakhat nen anin biakna ania audio hi December ni som nimin ningani khan thedar ani ti Fox News chuan an puang ani Joe Biden le atim te hian kumin sangni somhnia in thanna neihun chunga hian Granold Party Republican te danbenan police ten tranpuina andon thin te chu andon chunjom zelo nan le civil right leader te hi police ten tranpuina andon thin ai andon tur thu asoya US in thanpuya khan vote ven himnan te police ho tha ti chaknana an policy tranpuina sarkarin apechuak tawa heng sum hi state tina semchua ania state tren khat chuan andon dan ain rul tlang tok lo tin an soi sela ma se president khan US a state tin te hi kanin anglo veka state lian le te deu jok te na thok tu an tam na le an tlem na deu ta chu inang veka pek chua thei ani lo ani ti in than ma dai khan alo soi fia to ani ti chuan heng sum sem chua police te thuam chakna turata na an ro man hi an lo khoi danglama akal lo na tura sarkar na thok po ni lo social organization thren khat kuta alut trawa chung ho chu Joe Biden thop tu te han ni hloma nena an chan thainan an sarkarin in thanna ven himna na police te ta na sum apek chho hi akal lo na tura an lo la peng ani ti alang ani tuntruma po hian civil right leader te hi chutianga ma an lak thaidon chuan heng sum hi an dongang ti atiam ani deu ber ome Fox News hian an puan danin he thu asoi hun hi virtual meeting an nei lain ania video conference ti ila achiang jok ome heta hian tuna vice president atana athan chua Kamala Harris te civil right leader Mitchell Langle lar tak pakhat atel bokani antia ma se hei hi tunge a ming an soi tel lawa US National Association of Colored People NAACP President Derek Johnson atelboka NAACP hi US civil right organization pakhat ania he organization hi black havin vote an thak thaina chanvo dodal tu pol an ni tin atoi zongin asoi fia thaiome heng mi te baka hian Reverend Al Sharpton po atelbok ani heng mi panga te hian video call mangin meeting an neya hetianga ti chan hi Georgia state runoff chungchanga hian ania Republican Kelly Loeffler le Democrat Warnock te in bainakal meka hian nena chan ngeya Congress thunun nan apoi mozia asoibok ani Biden hian asoi zel danin amain police tenen hian anlo in rem siam toa anni hi tuna hian karing zo to lawani atia police tenena in rem siam na nei puina hian atrong kam man atrangin mi pakhat chau nilvin midang tu te emo antelti ahriat thaya police te arin zo to lo chan hi anin remna angin kal lovin tuna po ankal don lo ti chin chiana antilang vek to chu wangin tuna chuan karing zo to lowa tranpuina hi lodang chatula kankal dan thakin organization te hian tranpuina indongang indan thei chuan chu chu katiam cheu ani atibok he atu soi put chuak hi The Intercept min antlangzar masabera Fox News hian anron tlangzar vele bok ani news agency krang ten an puang na sahle maya thren khat chuan thil serious tak ani zia ansoya Biden hian landslide victory ni tur hian
anin thanna khol lam khoi dang lam mai chu du tok lovin hetiang hian police te che theilo turin sum mangin asiam vek ani hi antibok aom zia bera chuan police ten ma anlang na turle in thanna vote an ven himna turatana police department a sum local zongjong chu lo kuai pengin social service hawa te akal tira Biden hian asoidanin chungta chu US pumpuya an chakna chan ani ziale sum hi an mani democratin an pek ani lawa sarkar atanga police reform na tur sum local an potpenga akal na tur nilawa an kaltir ta jok ani ti asoibok Fox News chuan thil serious tak ani awangin ngai tha chi ani lo antia khatianga an chakle thainan khan tuna hian heng civil right throi tu ta hi abele mek ti achiangin alanga Georgia state runoff nena an channa turin an malak le dan tura an ro manna hi adar tamai sia tin ama an lo ti to dan asoi tro bok awangin thu boilian tak aur mai thai tep hi fin fia vek ani ni in soi ania meetinga telte mingle ni na an soi lang vek boka ma se dan noya endika fin fia ani huna chuan President eleka US mainstream media ten anpon vulchuk to hi thu buai ngai tuana sanglama ain lan zak zak atul mai thai ani Atlanta News chuan an o zongjong hi expert tam takin an test non viau nuwa po za za in ain milani antibok hei mai hi ani lowa Fox News hian Facebook kaltlanga Donald Trump thop tu an vauna video an ron ti chhuak boka he video po hi he tep adar nuwa an chet zui danin an soya state thunai tu tele security lamin an chui chuangal tur thule hetiang athan hi an du lo zia an soi ngala Facebook a ron soi tu hi man ani tur thu Fox News a hian state official ten an soi zui ngal bok ani tin tep aruka an thilti dan darta hian Joe Biden hian hetianga an thilti zongjong Police Department akal tur sum an lo khoi danglama mundanga sarkar minilo an mani thlop tu te hnena an po pen te hi an mani ti anga langturin ma kan la kan pulet dai donani atiboka an mani ati hi Republican lam asoina ni in arin omboka tuna po US mainstream media zinga po Joe Biden vote mu tarlang sang bertu Fox News berin anron puang tamai sia thuleng vel satlia chu ani lo tapti achianga tin on lam nei lem lo news break te point an puang boka anin thanna khan thilin thup tam tak aom ni in a hriat teriau mai ani enge thleng zelang longai changle zel phot maila hetila hian US Supreme Court a thu buai akal chhomek zela state sompariatin an thlopna an petoa thlop tur hi an lo mek zela an ngai tu mek ni in puan ania Dipok Times chuan an state laka thu buai an siam sak ngai state a lawmaker te pon an thlopa tuna hian Texas lawsuit hi state Iowa thlop turin Michigan state le Pennsylvania state lawmaker ten an state an normeka ado dalzonga thuthen lovin an thlopna an thlen jok mai thaya state attorney general tenen an la soi ho mek ani Donald Trump chuan tuna hian US Supreme Court hian kanram chanhim turin hunthra chance thatak anayani atia an hunthanai hi an bo peldon lova chu tun hun mai thir lovin nakin zela US in thanna fel file thiang lim tak awm zel thainan apoi mo hle ani atia America democracy mangai tu tam tak ten ke anron pen chuak meka an hum him ngai dona nena kanchan kabeisaya mase chu Republican te nena nilovin America mipuite nena anchanna ani donani kan beisai lo le kan chui chua phak rual lo thil alo langzela kan malakna po tel lo le kan mu mai lian tak tak Biden ale a hoten an thil ti diklo chu puanzar ani zela min hotu le min beitu media lian te point chung te chu an puang ani atia President thuthenga thuta Oval Office luale turhian kabei ani ringot lawa America democracy humhimnan kan thaitop kan chua ani atia
putra mahian nena an chan ngei abai sei le to in a hriatani US Supreme Court thu buai a khan le lokila voin lama khan US House member za paruk zat main Texas atanga thu buai thelu hi an thlopna officialin an thelut vele tabok tin Wisconsin state lama hian public hearing satlia nilo an nei don boka NTD a zanin lama hian life in enthei aniang Wisconsin Assembly Committee on Campaign and Election tele Wisconsin Senate Committee 10 Joint Public Hearing an nei don ti an state chanchin bulian ten an puanga Eastern Time a chuan voin December ni som pakhat chommadar som pakhata hian tran turani ti an puanga Mizoram lam atanga loen du tan chuan dar som le som pakhat in karvela enthei ani arinome kan time hi ain thlau deuh hleka mengrei thei fal deuh te tan ani mele anni po hian an state chunga rural area lamle nambil bik chen mun thren khata in thanna kalpui dana feltok lo om niin an soichu an soi howanga fin fianate an thirjui bokdon niin an puang ani hetilai hian Democrat lamatangin Texas state in US Supreme Court a thubuai an pudlu chu kan soituangin thlop tu anom belzela mase Montana chuan an thlop don nia an pon hnuwa voin khan an governor Democrat mi Steve Bullock chuan Texas thubuai hi nol turin ado daljongin a thelut ve thunga tuntrum in thana hian Montana hian Trump hian Joe Biden nena in hlatakin nena achanga Bullock hian in thana khan dan bo chetna heng state palia hian engma aom lawa rampuma in thana kha felfai takle diktaka kalpui ani atia state dang zongjong nen kan kalpui dan kha danglamna aom lawa state kunta thuneina sang tak awma chu chu kan mang thei thawa state thuneina milzelin state tinten in thanna kha kan kalpui vekani atia mase Ted Cruz chuan heng state pali telaka thubuai an siamna hian state dang anglo takin dan siam tu tura mipuin an than chuaten dan siam lovin mipui than nilo legislator po nilo state official ten dan an siam bi ka wangin an buai pha state legislative thuneina chu chu sakin aom chu chu an thiam lo na le US dan pui an zom lo na pakhat ania vote share dana po diglo takin an la kalpui zui zel boka blue state le red state te hi dan pui hnuaya inang khat veka en kan nia kanin tuklang vek boka state dang zongjong a chuan dan siam tura mipuin an thlan chuaten dan an siam thina heng state a hian mipuin an thlan nilo official ten dan an siam bi khi pom thei anilawa dan keng ko tu turin dan an siam hi aum ngai lawa in thanna thila phei chuan democracy ram dang zongjong a po thil thleng ngai lo top ani ati Ted Cruz an blue state le red state tia asoi hi republican thuneina state le democrat thuneina state te asoina ani ti hian in beina hi akal chhomek zela ni janlama Georgia state a hearing an nei le Senate thutluk na hi puanzar alani lo niin alanga thu anla potchadri lo ani mela kanron puang telman talo bok ani Joe Biden hi phungpuinu pipu wai angkhan athen san lai takin atla thum dup don nge Donald Trump zokhi beisayom tak thil omrang chung hian achak lo zoka atang maidon ti hi engma ala chiang tak tak thailowa tuna US Supreme Court a thubuai lut mek hian an kong tur ve ve chu a hril thui viau dona chuti rualin president elect anga US mainstream media ten an puan Joe Biden hi aruk te meeting an naina athu soi put chok khan thu boilian tak aur tirmayang em ti po hi ngai tua zui tham aombok ole tuntrumatan chuan kan du tok phot anga Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar in lo ngai chang zel don nia thlir tu zongzong te in chunga kan lo me